Men jomon berganim yo'q. Sen bizni tatpa. Tushmaysiz. Qancha berding? 68. Silkin qoldir. Zelindir kishniklar bor. 68 ga yo'q. Qoldi, qoldi. Aka, qoldi. Yo'q. İşte qarada bu qala qarada. Ya. To'g'ri bitirib. Qiynalsanglarchi aka. Qiynalsang-da, qiz talsang-da o'qish aytib o'tmagandan o'qish shu basarda qiynalib yuraveribdi. Qaysi qancha? 64 ga berayin. 60 ga ber, 60 ga. 60 ga ber. Ha, keling. Qo'yingza. Bir yarim jaşa. Boshqasini berayin, ertaga sovuq qadar chiqib. Aylan chiqib olsa, alpara. Yo'q, keyving. Men bundayda men sizga aytdim, buncha vesbret men joy alam, joy zatam. 64 Aytdim. Qancha? 500 so'm uyatadi. 5 so'm uyatadi, 5 so'm. 5 so'm to'q. To'q. O, 1000 so'm eki. Tak, assalomu alaykum. Qancha ming deysiz? 200. Naki, sirraz ақшасынан баштап 200 ming sharela. Paroda sharela uy. Uy do'stlar. Artchani tartayli, artchani. Do'n qabar, jangi qabar. Bo'z bu aka. Yaqin. Qanchanchini to'ydi? Ikkinchisini to'ydi ekan. İkincisini to'ydi 200 ming so'm. 200 ming so'm. Bozorni oldi. Qancha berdi shunga? Berdimi aka? 180 ming berdi. Mana aka. 180 ming beribdir. Berbeptir. Telefon nomeri aytasizmi? Yo'q, telefon. Tomondan tartib qo'ch. Yo'q, ani tartma. Biz uydi. Buni janimda uy turadi. Targ'il uy. Basınca bas. 110. Ulan sizdeki? 110. Bundan dostlar, Navesk Nasna'da geldik. Buyursa uylarga. Elitli uylar. Bu kunacı mı? Qanday peki işleriniz yaxshi mı? Yaxshi. Tak, birinchi tut, kunacın. Şvet. Bası 78 ming. Bası 78 ming deb bundan Şvet. Yaqin bo'lgan. 78 ming. Biri baş mı aka sizdeki? Yarqıdağı var. Usulli. Telefon nomeri aytasizmi? Yo'q. Nomer telefon aytasizmi? 508 Tak. 29 29 37. Eğer kimga shvit kerak bo'lsa, mana Qunajin. Birinchi tut, he? Shu baykaga baylanishsangizlar bo'ladi, do'stlar. Rahmat. Tak, bu yoqda bu cho'ng o'tadi. Assalomu alaykum. Balan aytsangiz. Shvit. 120 ming. Qanchanchini tug'an? Ha, muzosi bilan ekan, mana muzosi bilan. Jelinlerini ko'ringizlar, jelinlerini. Mana. Soskasi cho'mdan. Qancha litr sut beradi? 17 litr sut beradi ekan. Do'stlar. 17 litr sut beradi. Bu don xabar. Nomer aytasizmi? 0702 87 75 47. Tak, bu yerda uy. Bular torpog'i mana. Erkek torpog'i mana, bunaki. Qancha litr sut beradi aka? 10 litr sut bor. Qancha? Birinchi tut. Alacağını. Birinchi tut. Bası qancha bası? Bası 105 ming. 105 ming. Muzosi son ekan bro. Erkek. Yaqlar erkek bo'ldi. Mana. 105 ming, he? Tak. 105 ming so'rayapsiz. Mana jelindan ko'ringizlar do'stlar. Jelin 4 o'tang ishlaydi. 4 o'tang рабочий mana. Süt qancha berib qo'y? 10 litr süt beradi. Telefon nomeri aytasizmi? 0552 Aha. 79 Aha. 52 52. Mana shu nomerga baylanishingiz bo'ladi. Uyni apetida. Ha, bir nomer aytsangiz? 0552 Aha. 79 52 52. Mana shu nomerga chalinasiz. Tak, bu yerda yaxshi bo'lib turadi. Muzosi bilan 115 ming. Siz aytganmi aka? 4 jelin teng ishlaydi, ha? Müthiş deydi ekan. Qanchanchi muzosi? Ikkinchi muzosi. Ikkinchi muzosi. Qanchaga berib edingiz? 105 ga berdim. 105 mingga bergan.
Telefon nomeri aytабызбы? Айтыңыз. 703 Aha. 60 qancha uya? 60 10 10. 60 10 10 deydi. Так, бұл жерде да музолу үй тұрады. Музолсы жақсы екен. Желіні. Эже қаншанчы баласы? Музосы? 4? 4-ші музосы екен. 4-ші музосы қанша литр сүт береді? 14-15 литр сүт береді. Бағасы қанша бағасы? 125 урғач музосы менен 125 мың. Музосуна 3 ай болды дейді. Телефон номер айтабызбы? Жоқ дейді. Пригородный мал базарына келіп, навестің астына келсеңіздер, сонда чоң-чоң үйлер, сүтті үйлер şu жерде тұрады. Бұл сіздік несі? Мынакей, бұл жақта да үйлер тұрады, музосы менен, жақсы екен. Желіні. Музосы. Музосы чоң үй. Байке, қаншанчы музосы? Birinci muzосы дейді. Birinci muzосы екен. Қаншаға кетті? Бұл жерде 120 мың сұрайды. Чоң швиц. Чоң үй екен. Üçüncü tuğut. Қанша литр süt береді? 15-18 litrге чейин береді дейді. Üçüncü tuğut. Бағасы қанша бағасы? 120 мың сұрап атасыз. Базар берді ме? Қанша берді? 105 берді. 105-ке берген жоқсыз, 105 мың берді дейді. Телефон номер айтабызбы? Жоқ, айтпайбыз дейді. Бұл жерде жақсы үй тұрады, музосы менен. Музос еркек пе? Еркек музосы менен чоң айқады. Так, үшінші туғыт. 124 мыңға берем дейді. Азыр желіндерді тартайлы, желіндерді. 4 желінден іштейді де? 4 өтен іштейді. Сүт қанша беріп қалады музосынан сыртқа? 16-17. Музосы ембейді кен. Шындай болған ой. Пригородный мал базарында. Тарттық байке, мынакей дағы бір жол тарталы. Арт жағынан тарталы. Telefon номер айтабыз байке? Айтабыз. Так, айтыңыз. 706 52 31 37. Бұл қайсы жақта тұрады? Манаста тұрады екен мынакей достар. Байкем сағап көрді. Манаста. Точно 16 береби? Жаңағы мен айтқан жерінде сіз Бана пара, сен айтқан жерде берем. Наличка 115 бала. Азыр бұл баға олаға достар. 115 мыңға. Сразу бер, есептеймін. Жоқ, түсінерім, 124. Енді 124 еймін. Азыр енді кішіне ор болып қалады да. Кел. Сен енді 16 литр бересің. Гel. Сізге мастер. Нолла қармап қойып. Yağını koy, karmakalda ne yani? 124 мың музосы менен. Беремін дейді, 115 мың қылды байке. 115 vereyim bana gel. Sırası. Yağını koyup duram ben. Жоқ. Бұндай шыққанын қараң. Bu hazır emgeni de ha. Шығарып қойған торпақты. Қою екен сүт. Сүті қою екен. Навестен шықтық достар. Бішкекте жан. Пригородный мал базарында. Sen hatta o neden takırsın? Evet, yetli geldi ha? Ayt tane geldi. Sen özün bir çay koyup yetme. 88'e verirdi. Razı Ali verir atan yer yok. Men köndürem. 88'e 88 мың. 88 мың. Razı Var kalıp kakaylarım ki onda. Razı. Yok hop desen razı mı? 88 olmam ya 80 önümde oldu. Kalk 88 olam. Bunu onu var ya. Niye olur lan size? Vay be sigara içeri olayım. Adashib qolibdi do'stlar. 78'e tozam. 78 mingga. 7. Hozir 78 ga razı razı chiqmayman. Razısın mı?
78'ge razısınbı? 7 de Uşular var. aytты. Ana aytdım gazi men aytdım. 78'ge. Yo oңдолуп келдиң ба? 78'ge. Ушун айткан апар такайсың gazi ушун жоло койгун дедим. Men jana Doğru. 78 bedel Yo geldim. aytdım gazi aytmadım ошону. Ozum kıyıl bakın. Hazır? Kıyılbay, Yo razı ошону койгон gazi. Yo ошого бере gazi. Жок. Evet. 7'ge berer gazi. 78'ge tart. 77 değil ama son. Yaman zor değil. 78'de. 77 olur da. 78 bir ayda tuğut bu. Ve bir ağacı жетті ажан мен емін есептеп кеттім. Hep köçöge çıkan rasgot desep desem. Evet 78'ge. Bir gazı. Ya kazı Hadi ver. be. Hadi be. Kazı ver. Verem gazı var. Evet. Bunday kıl. Ne gazı? Bölbөй. Ошо отуруп жок. Gaz olup verse. Verse mi? Gaz olup ver gaz. Ya 78'ge. Buna 78'ge razısın mı? Bak ket. Razı. 78. 78'ge razısın mı? 60. Aldım men. Siz aldınız. Alın belki 500 Bak 80'de geldi. 500 som pulday versin. 500 som hak ketdi buna. Buna uya. Apke min berip koyma gel falan. Uşul uydu 78'ge ketdi. Qanday bayke? Yaxşı şükür özüm. Uylardı baylap koyduz. Buna jelinler dostlar. Tak bu muz olsu bu. Muz olsa o. Былтыр қапшайды? Былтыр мuz olsu. Қаншанчы туған бұл үй? 4 Туй да, içi boğaz bu. O boz. Boğaz жақын. 8 aydı. Жақын boğaz екен. Beni de tartып koyça YouTube durup görümce. Test önde seninki. Бағасын айтарыз. 125 сурап атам буга. 125 мың сұрап атасы. Базар қанша берді? Базар 100ден ашып берди. 100ден ашып беріп отыр. Tartып koyça mağa bermeydi. Сіз қолды қармап еметсеңіз тартып баштайын. Қана, қанша қылып қойдыңыз? Ben 100 berip atam. 100 беріп атасы? Таза 100 беріп атат. Бозын болбай атат, Olma canım. Алыс ба? Olsun ketsin. Алыс ба? Кішіне қошып көрмейсіз бе? Кішілер. Bunçalık koş değil gördün mü? Olsa koş koyalım. Шындай болған базар, пригородный мал базары. Достар, лайк басабыз. Жақын болсы дейік. Мына муз олсы жақсы екен муз олсы. А, муз олсы өзінше сатылады тұрпау. Бағасы қанша? 55, а? Ол 55 мың тұрпау. Былтырқы тұрпау. 55 мың. Мына навесінің түйінде бір байкем ұшу жерге да үй байлап қойыпты. Жаңағы номерін айтқан. Так, швиц, тоқол. Таза. Hazır. Tak, jelinleri onaki. Jelinleri. Hazır malumat alabız. Bul boğaz mı, tuğan mı? Tuğan ha? Tuğan eken. Kança litre süt beret? 25? 25 litre süt beret. Onaki. Yanak nomerlerge baylanışыңızlar болып, dostlar. Ben 115 lira atam. 104 bin. 104 жақсы ғой одан бірінші туы Баласы бенчиге еркек, чисто. Erkek muz olsun mene. Siz kança soru atasınız? 114? Ben 115'ge 115 binge verem. Siz kança alып Yok atam ben. 104 bin oldu. Onaki. Yine valla. Kança? Birinci tutup koya? Birinci tuğut eken. 104 bin taza kıldı. Muz olsun mene çok oldu. Vay mına. Derseniz aldım bunu şu jigitlerде Frank aldı şu 104 bin son bunu kazan. Bol baraka deseniz alayım mına. Razı olup verin mına kıyıldan. 115 lira atam ben. Satkan alıp geldiniz mi? Mına sattın kurban he. 115 lira atam. Satkan alıp geldiniz mi? Sattın mına. Geçtin. Basın geldi. Bolboy kalıp atasın da. He. Razsız mı? Alızırak Razı olsa koyalım. alayım mına. Alsırak mı? Alış mı? 112 olsa. 112 olsa olat dedim. 104 bin. Ya bana bizden söyleyin. Akırkı söz bana. 5'ke bereski 105 mına. 105 Gök ketip almadan baraka. Ya. Yok aynen öyle. O hiç doğrak zeytleşme. Ya. Daha bir tatayın şuydu. 105 bin oldu dostlar. 105 bin. Muz olsun. Muz olsun. Salahan cevabı bir can cevabı dostlar. Like basabız, like. Başka bir tuğanlar da görsün. Özüm oldu. Yemin satkan mene bu yağı bana bir nereye tuştap tüyüz gerek böyle de tuştal var da. Oo uşağın da varaqladı. 105 mi somuna? Taza mına. Taza 105 bin. Var arkadaşlar. Oldu verin like. Az olun ya. Bol boy o adam. Siz satkan ap geldiniz. Bir çatı 115 de atam o. Ya. Başta men başta da alıp atam buna. Berin buna. İkinci malınızı alıp atam hoca. Canam aldı sıra zurup geldin.
Dangılda bir mal verdim öyle vurup geldi. Hem şunday ballar da gerek de bu yaktaçı. Normal. Bel bereketini versin. Pazar. Yok berekesini içim organ yok berekesini ver. Pazar. Tura. Normal. 105 bin. Açta 105 bin. Oşonu koşçu canağını. Ana yetti tağlaklı kaçtı. Ana ki. Kızıldı ört pazar. Büyük pazar. Çok açta bunlar. 5 olsa da tartayım bunlar. 105. 115 lira. Norvası mı? 115 lira. Norvası. Çar 105 verin. mi? Ödüle. Çar verin ya. Çar. 5000'ge bolbayt deydi. Çar verin işte. Çar verin. Getip kalam. İzdeyiz dürbülü öpe hazır. Koy kişilerini. Oldu. Bereski. Ya bol bakalım. Bolbody deydi. 105'ge bolbody dostlar. Mayli. Tak bu жерде bir жақсы үй турат. Музоосу менен, мынакей, музоосу менен. Assalomu alaykum baka. Qandaysiz? Uydu muzoosu menен alып келдиңиz. Qancha litr süt berет? 3 kun bo'ldi tug'gandan, uuz taraylik. Uuzu taraylik 3 kun bo'ldi tug'gandan deydi. Muzoos erkek urg'achi bu. Urg'achi muzoosu menен. Negizi qancha litr süt berdi? Ekinchisini tug'ganda 18 bergen deydi. Bu üçüncüsü be. Bu üçüncüsü deydi. Mınakey dostlar. Bahası-chi, bahası. 120 ming so'm. Art janında tartalib 120 ming so'm. Jelini ko'ringizlar. Bozor berib o'tadi aka. 105, 108 berib o'tadi. Telefon nomer ayta olasizmi? 705 Tak. 14 46 14. Arkadaş sizdeki. Al qancha so'ratasiz? Al 100 ta otam. 15 15 litr sütü var. Anda tartamiz dostlarım. Qancha bu? Bu muzoos yo'q bu. Sütü qancha sütü? Chala kun bo'ldi ekan, tug'gandan uuz taraylik. Yo, sütü qancha примерно? Andamay 18 bergan. Sütü qancha bu? Narxi kimda narxi? Alda o'shada. Qanchaga berasiz? Monu. 90. 115 ming 90 ming. Muzoos edi. Qanchani? 90 ga berib. Qanchani? Size iske bermayapman. Narxini qanchaga berasiz? Qanchani tutdi o'sha? Qanchani tutdi? Torpon satayım diye. Qancha bahası? Sütü qancha sütü? 15 16. Süt ag'ib o'tadi qol. Ag'ib o'tadi. 95 mingga beraman deb muzoosini satib eding deydi. Pishini ochib ko'rsin. Pishin. Bak bu yerda yaxshi uy turadi. Parodan ne aka uni? Bu simental o'xshaydi. Simental ekan, mana simental deydi. Jelinlari 8-9 litr sütü var deydi mana aka. Yaqinroq tartaychi do'stlar. Uyda o'tirib olib ko'ringizlarchi bir biz janida turamiz aka. Qancha berdi bozor aka? 78 berdi. 78 mingga bergan jo'qman deydi. Qanchanchi tug'di ekan tug'an? 5-inchisi. 5-inchisi tug'an. İçindegisi 5-inchisi deydi. Bo'z ekan. Mana bu yerda uy turadi. Birinchi tug'di. 90 ming so'raydi ekan. Qanchaga berasiz? Realni ayting. Hozir 83 olasiz ketdi. Qach. Mana balasi. Tepeymi? 8 litr sütü var. Qancha oldu? Tak, bu yoqda ekan muzoos menен, muzoos yemib o'tadi. Yemib o'tadi muzoos. Qancha muzoos bor aka? Qancha muzoos? 3-chi muzoos. Erkek urg'achi bor. Urg'achi. Bahasi qancha bu? 110 ming, ha? Bozor so'radi u? So'radi. Qancha so'radi shu? 85. 85? 85 mingga bergan yo'qsiz. Yo'q, bizga to'rasi kerak. O'zim. To'rasini aytaveringizlar, ellar ko'radi-da. 105. Mana 105 ga so'rabdir. Agar qalasangiz nomer aytingiz. Telefon nomer. Kerak yo'q, ha? Mana bu uy 83 ming qildi, jang'ili. 83 mingga bergan yo'q yigit. 83 mingga bergan yo'q. Qancha bo'lsa berasing ham? 5 bo'lsa. 85 to'g'liq bo'lsa beraman. Muzoosini. Do'stlar, uy bozorda oyoqdaymiz, do'stlar. Like bosib, kanalda birinchi bo'lib o'tganingizlar qattiqlab do'stlarga bölüşüp qo'yingizlar.